Evo jutro, drugi dan. Popakovali smo se. Sad je 9:15. Stali smo oko 7 malo. Dok smo se popakovali, dok smo pojeli po nešto i tako. I sad idemo odavde. Idemo ka Novom Pazaru. Pa ćemo vidjeti. Juče smo greškom od ozgo otišli dole, pa smo se okrenuli, a u stvari smo trebali da skrenemo, to je ta Kištra i ovdje su taj znak Brevina dole, reka Brevina. Pored te reke smo kampovali, tako da znate kada tiče centra sela gore da je ambulanta, odmah prva levo. Tako, probali smo da izbjegnemo radove, pa smo opet upali u radove. I prolazimo kroz sela. Posle 600 metara skrenite oštro u levo. Sela, umjesto idemo magistralom do Pazara, od Raške. Vidjet ćemo gdje ćemo da izađemo. I ovdje radova, tako da čak i kroz ova sela ima radova. Evo smo u Novom Pazaru, u centru. Ćemo malo da pojedemo nešto, pa ćemo vidjeti gdje ćemo posle i šta ćemo. Najvjerojatnije Sopločane, Đurđeve stupove, Petrova crkva, pa na odvraćenicu. Jedno smo izašli iz Pazara, evo idemo do Sopločana. Najvjerojatnije ćemo stati ovdje prvo u Ras, stari Ras, obiđemo ovo što je ostalo, evo kako ulazimo. Evo, izašli sam malo da samo snimim stari grad Ras. Srednjovekovni Ras, ono je tu pored puta. Gore su neke separtine. Sad, levo tamo preko mosta je
Tvrđava Gradina, vidjet ćemo ako budemo stigli da odemo, a pravo idemo za Sopoćane. I ipak smo rešili da dođemo do Gradine, put je onako solidan, možete prođe terencem. Nismo snimali dolazak, ali ćemo snimati odlazak. Tako da, pošto je bio GPS uključen na ovom telefonu na kojem snimamo, sad odavde imamo nekih 600-700 metara. Evo, dakle, samo što smo pošli, naišli smo na neke zidine, a ovo je naravno Srbija. Nije Srbija toliko kriva koliko stoka koja živi u njoj. Ovo je tvrđava, mislim da ima više. U stvari, ovo je neki ulaz. Vidim, Novi Pazar. Tvrđava je prilično velika. Kule, Granilje. Odakle smo pošli, Stari Ras. Redalizacija. Jeste malo zazvrtio za auto.
sišli smo sa Gradine na glavni put. Gore kad smo se peli, ovdje nema, kako se zove, nema putokaza nikakvog. Gore smo na jednom mjestu skrenuli, nismo gledali, imao je putokaz, nisam video, skrenuli smo kod čovjeka u dvorište, ali nije bilo daleko, nekih 100 metara tamo vamo. Kod pravoslavnog groblja. Tako da, to je to, vidjet ćete ko bude pratio, bit će na treku, na GPS treku i samo se obrati malo pažnje ovdje na skretanje, što jedino tu nema obeleženo. Put ćete vidjeti, snimali smo samo nizbrdo, nismo uzbrdo. Kad smo se vraćali, tad nam je bio uključen GPS na istom telefonu, pa nismo mogli. Gdje je parking? Ama tu je parking, evo, od puta imaš. Lijep put, fino su ga napravili. Eto, super. Evo ima i tu parking. Pa evo ima tu pomoć. Će se lepo manastir. I pogled za pamćenje. Snimit ćemo Đurđeve stupeve, ali samo napolju. Unutra nećemo snimati. Nema znaka da je zabranjeno. Ovdje jedino nisam vidio znak da je zabranjeno, ali nemam koga da pitam, tako da neću da rizikujem da me neko, kažemo, grdi. Su vjerojatno grobovi nekih monaha. Kad bi ovo kamenje moglo da priča, šta bi se moglo ispričati? Svašta. Sve pa nas, danas sve to je dosta. Da, čudo je što nema nikoga. Mi kogod manastir smo bili, nismo vidjeli nijednog monaha sem gore na isposnici. Da, u donjoj isposnici monaha. Da, i to u donjoj isposnici Svetog Save u Studenici.
su neki stari grobovi. Zanima me da li piše neki datum sa novijem. Ne vidi se ništa. Da bar ne na ovo. Nema imena, nema datuma. Na nekima se više ni krstovi ne razaznaju. Tako da idemo dalje. Ušli smo prodavnicu ovdje, ali nema nikoga, tako da očigledno je da ljudi uzimaju i ostavljaju pare. A interesantno zašto sam uključio snimanje je bukvalno ovaj maketa Đurđevih stupova, kako bi oni u stvari trebali da izgledaju. Evo da počnemo odavde i okrenut ćemo jedan krug okolo. Ovo je u stvari kako bi oni trebali stvarno da izgledaju kad se obnove i završe. Motel Gos kod Ravića na odvraćenici. Ovo je domaći sok od borovnice. Znači dobijete ga upakovanu u flašicu, klopčić i pun borovnica. Dobijete kaščicu. Sokić. Ipak smo rešili da prekiramo putešestvije zbog vremena, jer sutra su opet najavili kišu ovdje i sve ovo isto ovako maglovito. Sad da pešačimo 22 km, a da nema nikakve nagrade
ovo što bi rekli u pogledu, tako da idemo sada ka Raškoj, Karašci kako se već kaže, tim novim putem. Polako ćemo se spuštati, polako ćemo se spustiti pa ćemo vidjeti gdje ćemo i šta ćemo, samo da izađemo iz ove magle nekako, jer nema svrhe dalje. Novi put, nekad dok sam išao ovuda, ovdje je bio samo makar. Ništa, izlazimo iz... Ostavit ćemo neka snima do dole, da ne daj Bože opet. Rekao sa janjetom. Baš tako. Još imaju vikendice ovdje lijepe. Inače, da pohvalimo sok u restoranu koji smo pili. Da, slikao sam ga, to ćemo da stavimo tamo. Sok je za 10. Za 10 je sokić. Domaći sok od borovnica. Prave ručno u restoranu i u hotelu. Pun borovnice, znači. Tako smo ponudili da ponesemo. Kupili i da ponesemo. Ponudili da ponesemo. Da. Kupili i da ponesemo. Opušteno ti je sve. A kako je. Inače, GPS kaže da je dalje 33 km do Raške, ali ćemo da stanemo sad sa strane, da uključimo GPS, da ne bismo napravili neko skretanje negdje da ne treba. Pa samo glavni put, nema šta. Evo ga. Tanja. Kreni. Polako. Dakle, ovdje je prelepo. Dakle, čak su i neke nove vikendice u odnosu na novo. Izgradile u odnosu na ono što sam ja bio ranije. Ovdje su nekad bila livade pune borovnica, sad ne vidimo šta je od magle. U svakom slučaju nešto smo se dogovarali da dođemo ponovo, ali direktno da dođemo ovdje pa da isplaniramo Jankov kamen, mada su probili i put. Kad smo pitali sa vlasnikom hotela, probili su put od Vraćnice skroz do Golijske reke, a od Golijske reke je već postojao put do Ivanjice. Tako da do Jankova kamena manje više može i kolima da se ode. Sad samo da vidimo da se nekako spustimo iz ove magle, pa će sve biti lakše. Evo izlazak iz Vraćenice. Izgradilo se... Znači ovo je vrh Golije ili nije? Ne, nije to vrh Golije, to je naselje, jedno vikend naselje, ima tu i jedan hotel, ovo ima hotel. A Jankov kamen je najveći vrh Golije. A Jankov kamen je najviši vrh Golije. Nepoznata mi geografija, poznata pitam. Svašta se ovdje zgradilo. Ovo je nešto otkup sirovina, vjerovatno vidiš. A, tu otkup hladnjača. Hladnjača tovari kamion. Šta je ovo bijelo, brate? Snijeg. Idi u đavola, majke. Ovdje još uvijek ima snijega. Ovdje kao Severina, vidjela sam snijeg u maju, brate, mili, ovo nije normalno, jebo. Ne mogu da vjerujem. 10. maj snijeg. Ajmo kući, brate. Meni je zime i hladnac je preko hladne mogu. Brate. Dobre. Vidjela sam snijeg u maju, kaže hrvatska podglumica Severina. Kaže, šta dižete toliko famu kod tog filma, kao to ne vjerujem da iko gleda. Ispod komentar, samo slijepac snijeg vidi. Ovo je opet idemo što uzbrdo. Evo ga još snega. Plac na prodaju, ako nekog zanima plac, evo ima ovdje. Možda će moći na video da se počita i broj. Inače da vam kažem ljudi, magla je mnogo jača kad se ne gleda kroz ekran telefona. Bukvalno je
bolje gledaš kroz ekran telefona nego da gledaš ispred sebe. Neće četvrto vas. Probali smo više puta, ali neće. A i teški su. Natovarili smo se baš svega i svačega. Opet ne, ja? Još nije okopljeno. I ovdje plac na prodaju. Dobro. Lepo je ovo, i to je lepo mjesto. Moglo bi se tu razmišljati u tom pravcu. Samo zavisi kako je za dozvolu, gradnjama i sve ostalo. Pa verovatno žive plac, ovo je verovatno dozvoljene gradnje. Ne vidi se, ima ni zarav, ni sve, ni svačega ovdje. A najviše snijega. Tek god ima neke senke, ostao je snijeg. Mislim da pričamo dosta tiho i da ovdje neće moći da ubacim nijednu muziku kad budem montirao sve ovo, jer mnogo tiho pričam. Au. Na sat. U šatoru, a? Inače u hotelu je smještaj 1500 dinara trenutna cijena po osobi. Tako da... Da smo ostali bi u hotelu. Šator bi bio... Da smo ostali bi u hotelu, to je sigurno. Da nije to 1500 dinara. Pa nije 1500 po osobi ništa. Samo da nije sutra izgled za kišu, da kaže vedro. Ja bi ti rekao, brate, ostanemo prespavamo ko ljudi sutra ispješati. Ali, hajde, ostati sutra, ne vidjeti ništa, ono što je ništa. Ovdje ajmo otvoriti pa na stolove, ako bude vedro dole. Ništa, petak idemo na stolove. Ako bude vedro vrijeme, ako bude magla, ništa. Mislim, zbog pogleda, ne vrijedi ići ako ne vidi se ništa, tako? Da. Mislim, ja nisam bio na stolovima, ti si bio, znaš i sam. Ja sam vidio ovo snimke što su radili ljudi, tako da svidjelo mi se. Ako ti zbog nekih stijena slučajno nema po putu. Pa s ove strane nisam primetio da ima odrona, ali dok su se peli bilo je odrona. Mislim da će imati i na snimku. Lagano. Kako su put ovako probijali, brate.
vratili smo se nazad, 372 km je bila tura, sve ukupno. Nažalost, na odvraćnici je bilo, kao što ste vidjeli, odvratno vreme, dok sedeli u hotelu Gos kod Ravića na odvraćnici, gledali smo neke sajtove, na više sajtova smo probali da vidimo kako je stvarna situacija, da li će od sutra bude nešto bolje, 80% kiša, oblačno, tako da i da smo planinarili do Jankovog kamena sutra nema nagrade. Jednostavno ništa ne bismo vidjeli sem tu malo nešto oko vrha. Nema tog pogleda na doline, na planine, na sve to okolo što okružuje tu taj vrh. Tako da vratili smo se novim putem dole od Vraćnice ka Raški. Iz Raške smo došli za Kraljevo. Šta da vam kažem, planiramo uskoro nešto novo, vidjet ćemo, zavisi koliko nam vremena, slobodno vreme bude dozvolilo. Za sad je tako. U svakom slučaju 2 dana lepo provedena. Vidjeli ste, obišli smo prvo Studenicu, Isposnicu, Gornju, Donju Isposnicu u Studenici. Onda smo išli na Rudno, tamo smo kampovali, bilo lepo, pored reke, to je neki kamp izviđača, malo smo sredili onako. Ljudi su gori od životinja, pojedinci. Počistili smo ono što smo mogli da počistimo i pokupimo okolo đubre i otpad. U stvari, gde god se okrenete je đubre, Srbija malo čudna što se toga tiče. Pa smo danas išli Sopoćane, pre Sopoćana smo otišli na Tvrđavu gore. Na Tvrđavu da vidimo Gradac i mislim. Zaboravio se i Tvrđavu. U svakom slučaju otišli smo, vredelo je, pogled je fenomenalan, vidjeli sami snimke. Sišli smo, otišli do Sopoćana, Đurđeve stupove obišli. Što smo još obišli? Preskočili smo Petrovu crkvu, bila tamo. Vidjela se s puta i znam da je zatvoreno, da nije otvoreno, to je sigurno, ali to vam je usputa, ako budete išli za odvraćenicu. Dali smo manastir Gradac, Tvrđava se ne zove Gradac, Tvrđava ne mogu sjetiti, ali ima na snimku sigurno. Tako da, sve u svemu 2 dana lepo provedena, kao što sam rekao, 372 km, uređena, bez nekih problema, bez trzavica. Malo me ne krivo što nismo nastavili još ta 2 dana kao što planirali, ali eto, vreme nije dozvolilo. Vidimo se u nekoj sljedećoj avanturi. A do tada, pozdrav.